kurumirira. Andũ 14 hamwe na 6 wa family imwe ni makuite thutha wa mutino wa barabara kuhanika itũra-inĩ rĩa Maraha barabara-inĩ ya Webuye Kitale thutha wa turera ya mĩrigo gutemwerekera na kugutha andũ arĩa mekugeragia guteithĩrĩria andũ arĩa marageragia kuhonokia angĩ maragomeirwo nĩ mutino ũngĩ ũrĩa ũrakuruhanĩtie nduthi. Kuringana na arĩa meyoneire mutino ucio, nduthi iria iraumĩte mwena wa ruguru yerekeire mwena wa Kakamega iragothire na kuraga mũndũ ũmwe itũra-inĩ rĩu, na rĩrĩ andũ mareyumĩririe kuona mutino wa mbere maraguthwo nĩ turera kuratuĩka irathiaga na thibidi nene na kuraga andũ acio 14 na kuguraria angĩ 30. Munene wa borithi wa Webuye niwe Roger Bosire agĩkĩra mũkonde mutino ucio na njĩra ya thimũ, augĩte nĩ mekũheana riboti njithĩranu thutha-inĩ. Na pikipiki alikuwa anavuka ng'amba akienda nyumbani. Huyo wa pikipiki naye vile alianguka, kuna Nissan ilimpitia akamalizia. Alafu wakati tulikuwa watu wa kwao walikuja kwa wingi, walikuwa napiga nduru hapo akilia mtu wao, lakini trailer naye katoka huko ikalose control na ikamaliza hao watu, kagonga watu wote kwa mtaro. Tulishangaa sana jana wakati ajali imefanyika, mapolisi wakapita wamepepa watu wa Chang'aa na wakapita tu wakaenda. Sasa tukashangaa wanakimbilia watu wa Chang'aa na kuna watu hapa wamesirai wenye walikuwa, kuna wengine hawakuwa wamekufa hapo na hapo. Sasa maaskari pia walimesababisha vifo ya watu hapa, maana walichelewa kukuja kuchukua hao watu. Na hata mimi nilikuwa mmoja wao wa hao wafu, nilipona kifo. Naomba serikali kuje tusaidie hii barabara ituwekee pambu. Kutoka Lukulu kuna pambu moja tu. Hakuna saini yoyote ya kuonyesha driver slow down ama kuna nini mbele. Hapa kuna kona. Hakuna kitu imeindicate ati hapa kuna kona. Unapata mtu kwa mkuu, hata kari inatoka huko inakonga mtu. Twakiheana ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ arĩa othe mahutĩtio